kumsang ni somni le pani June ni somni le pariat jan ania Rainbow Mizo Channel thirtu zong zong te chibai kan buk thau chau ani Kartharorin herchuaka nimin lampang thotan ni akhan Ukraine sipai anram chunga munrang ranga station nei da chuan an station ranga aurolin ralthuam anmamo thu anau puya Turkey ram chunga ralthum siam chuak tu famlian takmai pakhat biker chuan ralthum manga Ukraine atan pui thaina turin Ukraine ram chung munrang ranga Ukraine sipai da chuan bayraktar tin an aurol thup mai hane hetianga Ukraine sipai ten auhlanaya an aurol thup nu hunrai lote nizan lama khan Turkish defense farm lian takmai biker hian Ukraine sipai ten an mamozia anaw na chu chanlet na an peta Ukraine ram chunga Russian sipai ten ma an son zel tur chu Ukraine sipai ten an lo dan cha thaina turin unmanned aerial vehicles anti UAVs chu Ukraine tranpuina tanle Ukraine sipai ten an man turin pathum lai mai donate ani donani ti an pungjar hala Turkish defense farm biker hian Turkey ram chunga Turkish mi puita chuan Ukraine tranpui turin natakin sarkar annor mek boka hetianga tranpuina an mamoem wang hian Turkish defense farm biker chuan Ukraine sipai ten an dule an mamober bayraktar tibitru model hi khovel ram sang atangin tranpuina fan hi an muthayani chuan bayraktar tibitru model po hi Ukrainian alei turin thanem tham tak mai chu siamsa an kolani ti an pungjar boka mase Turkish defense farm biker hian voin lama thuchua an siam thara chuan Ukraine ram chunga hian bayraktar tibitru model hi mamona lian tak anaya Herald thuam bayraktar tibitru model hian Russian sipai ten Ukraine ram chung bainatana an mantrin Russian artillery system Anral thuam om khawle lian tak mai ta chu armor vehicle chikrang tenen an kap chevek thaidona mase bayraktar tibitru model hi siam chhona tan sum tam tak angaya chu wangin alein hanle ani lo chuan company hian sum tam tak kan hlodona khovel ramsang atanga tranpuina andon thei chuan leiturin thutlukna kan lo siam to chu suit ania bayraktar tibitru model hi Ukraine sipai ta hian an mamoema wangin Indona kara cheng mek Ukraine mi puita chuan Herald thuam leina tur hian sum tho khom antum meka chu biker company chuan kan dulawa Russia chuan Ukraine runa Indona wangin mi puiten harsana tam tak anto hi siambel cha kan dulawa wangin biker company chuan bayraktar tibitru model leina turatana Ukraine mi puiten sum han tho khom hi kan dong theidon lawa Ukraine mi puiten poisa han tho khom hi trul kan ti lawa wangin biker company chuan athonin bayraktar tibitru model tahi chikrang Ukraine ram chunga engamozat athonin kan pedonani antibok hetianga ralthom hlom takmai tranpuina andon mek lai hian nimin lama khan central Ukraine ramlaili lai taka Ukraine khopui lian takmai Kremenchuk khopui chunga shopping mall chu Russian sipai ta chuan missile mangin ankap ta chiam maya Ukrainian senior official chuan media tenhena report apek dan chuan Kremenchuk khopui chung hi Russian sipai ta chuan missile mangin nasatakin handon kapa he khopui chunga hian missile engza chiange ron plati po tunthleng chuan hriat thei alani rilawa Kremenchuk khopui chunga Dorlian ber shopping mall chu Russian sipai ta hian missile mangin strike nain nasatakin handon boma civil mi datana chiatna rap thak tak mai hathengta Bazar muna hian thisen halwang ta zai zui mayani ati shopping mall hanti hian mitam takta chuan kan hrethiam hal mai thaya then khat hrethiam lo kanom takin Mizoram chunga chuan Millennium Center MCK Khovel ramdanga shopping mall han siam te ang deu ania building lian tak mai chunga dortam tak omna tila hadik per ome ti chuan Ukrainian official ta hian report anpek masak bera chuan Kremenchuk khopui chunga shopping mall Russian sipai ten missile manga strike naya handon daina hian civil mi poisoilo he shopping mall bazar kal mek tele dor ngak tu ta jinga mi hatlem bera mi som pathumin nunna anchana civil mi liam tur somnga chungjat mai hanomani tin han report haibaka hian Kharkiv khopui chunga Russian sipai ta chuan missile tam tak mai han kabluta heng missile ta hian Kharkiv khopui chung mun rang aron denga Kharkiv regional governor chuan sipai te ronbitum lawin Russian sipai ta chuan mipui ta chen na mun hanron bituma
Kharkiv khopui chunga missile ron tlawang hian civil mi poisoi lo mi pangain nunna anchana liam tur somni le pani anom boka heng liam tur somni le pani jinga hian no pangchele thapo la thir thiam lo panga lai mai antel boka Russian sipai ta chuan Kharkiv khopui chunga cheng civil mi poisoi lo te a hloplopin an suata mi pui nunau ten han torna rap thak tak chu thlentir han hrelo wangin khopui chung mun lai lia te civil mi ta chen mun area tam taka missile te hi hatla Kharkiv khopui chunga Russian sipai ten missile hanron kaluna mun zonga hian Ukrainian sipai te tuma hanam lawani atibok civil mi te tana chiatna rap thak tak mai khopui pahnia Russian sipai te hian an thlentir taka wangin khowela ram sang le polian tak tak ta chuan andem na thu anau chua pui ngala NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan thu chua siamin Russian sipai te hian danbo chiain civil mi te chu indona muna targeta annaya a hloplopa suatna rap thak tak mai chu Ukraine ramchunga hian an thlentira hetiang thil hi Moscow hian ati hretak lo wangin khowela ram sang tele abik takin NATO member ram te tan chuan kan himna kulpui chu soi nginin haumani ti hei hian chiang takin anem heta NATO member ram sang ten an ram himna turata na sadai han theu chu Russian sipai te hian hanron nokta ka wangin North Atlantic Treaty Organizations Military Alliance chuan kan member ram sang te kan sipai ta tha chu ti chakthar hanidona abik takin Ukraine naivaya NATO member ram te Rapid Reaction Force kan da ta chu NATO sipai noi thum veljat atul huna chachuak mai thai tur chu ram sanga thon chua anidona Russian sipai te Ukraine ram chunga anchet dan miljel hian kan member Ukraine chevela om ta chu ven him hani thaina turin Rapid Reaction Force ta hi thranem jok thon lu zel hanidona ni atibok NATO Chief Jens Stoltenberg hian voin lama thu chua asiam zui zel dan chuan kan maloka hian Madrid khopuya block summit kan nei dona hei hi NATO summit jinga chuan summit poimo berta jinga mi anidona NATO member ramte kanin to khomna hian Russia in Ukraine ram chunga rantal angmaya mihringte an thana chungchanga hian Ukraine tranpuina turle mi puite ven him ani thaina turin NATO chu thuk joka ain rol thaidan tur soi ho anidona NATO hian Ukraine tranpuina turle support kan pek na turatana konghrang thranga thil kan pek chua thrin ta chu tun aya nasa joka kan ti pun hi thil poimo top khok ani towa achan chu Ukraine hian nunron na rap thak tak mai chu tuna hian hama chon meka chu nunron na rap thak tak mai le danglam tak mai chu indo pui panni na nulama khan Europe khomol pui chunga hian mu alani ngai lowa tun thleng poin kan lam hungai lo boka mase Ukraine ram chunga ro chuan mai chana antong meka civil mi te a hloplopa suatna rap thak tak mai Russia chuan Atlantira Moscow chuan hengjong hi poi hati lo wangin Ukraine tan hian NATO chu anma ni tranpui turin kanding jeldona tuna tang chuan Ukraine tan hian hunrei jok kan tran ngai don masela Ukraine kianga hian NATO chu kanding jeldona Madrid khopuya summit kan nei tura po hian heng torna rap thak tak te hi eng tiangin nge kan sut kiananga kanin rolang ti chu ngai to aniang ati Ukraine sarkar poin UN Security Council a ngen na athen boka kan melma Russian sipai ta chuan kan ram chunga civil mi poisai lo te chen na mun le bazar mun ta chu targeta nain mun tam taka civil mi te an baya Russian sipai te civil mi te runa an chet na rap thak tak mai hi UN Security Council hian uluk taka ngai tua turin kan du ni tin Ukraine sarkar chuan athena Kremenchuk khopui chunga shopping center lian tak mai chu Russian sipai ta chuan missile mangin an baya hei hi an main focus ta jinga lian berania sipai ten mi puite an runna rap thak tak mai le an suat na rap thak tak hi UN ruang am hi alading ani ngai chuan UN Security Council hian uluk takin hethil thang chukchang hi an ngai tua turani antibok tuna hian UN Security Council a presidency ninachal mek tu chu ain rotate dan pangai anga akalani chuan Albania anidona Albanian mission a thupuang tu chuan tukin jinglama thu chua asiam dan chuan Russian sipai ta chuan Kremenchuk khopui chunga shopping center chu nasatakin anruna Kremenchuk khopui chunga hian civil mi te mun ma hi an target lian ber ania
Kremenchuk khopui chunga civil mi ten antorna rap thak tak mai hi Russia in Ukraine arun tiratranga civil mi ten antorna nemnge thai rap thak berta jinga mi ania Kharkiv khopui chunga nizana khan missile tam tak mai civil mi ta chen na hmuna an kaplut boka hengte wang hian civil mi tam takin nunna anchana kodlaya le building chunga te thisen alwang zai zui boka hetianga Russian sipai ten civil mi da targeta anrun malok hian Kiev khopui chunga Sunday ya khan bom tam tak mai chumlo chatlawin an kapluta chung bom ta chuan residential complex civil mi te an chen na mun zau tak tak mai ta chu vaibuta achan tira civil mi tam takin nunna han chan pha boka hei hi UN Security Council meeting voina neime ka hian kan thu pui berle kan thu chai ber chu ani me kani ati heti lai hian voin lama CNN in report an pek dan chuan US chuan thutluk na thar hasiam le ta Ukraine tranpuina tur hian air missile defense system US in achuan MMI US chuan advanced air missile defense system tia asoi ngat thin chu Russian sipai te missile loka thakna turin Ukraine ramchunga kan thonlu donani tin US National Security Advisor Jack Sullivan chuan voin khan unconfirm thu apuanga he thu pon na hi G7 member 10 in mu khom na naya Germany chimlam panga Ukraine ramchunga harsat na thlengmek chungchang soi ho na annai zon nuwa media te ma Jack Sullivan hian he thu hi apuang jarta ane G7 summit hian thutluk na lian tak mai pakhat an siama Ukrainian Black Sea port ta chu Russian sipai te hian tun thleng hian an la khar zela hei wang hian khovel ram tam taka eile in lama harsat na kan tok meka Russian Federation hian khovel ram franga eile in turlama harsat na an to mek hi poi han tilawani tin thutluk na an siama hei ba ka hian Black Sea Ukrainian longchol mun anai zongjong ta chu Russian sipai tan tun thlenga han khar sak chu hon sakngal turin han du thu han sei boka heng Black Sea Ukrainian longchol mun anai atang hian eile in tur chikrang Ukraine ramchung kaltlangin mun tam taka thondar thin ania Ukraine ramchunga thlai thar chu tam takte eile in tur lam chi ta chu ramranga thon chu ani thin boka chung ta chu tun thleng hian Russian sipai ta chuan anti topa wangin global food crisis chu tuna hian kan ma chon meka Moscow hian heng longchol mun ta hi ahong thuai ni lo chuan khovel puma hian eile in tur lama harsat na chu tuna kan to mek ai hian na sa jokin kan tong chhozel don ani tin han sei bok Ukrainian President Volodymyr Zelensky point India taima chuan voina thucha asoina Kremenchuk khopui chunga hian nunna chan tam tak anum towa atlem bera mi som pariatin nunna anchan towa heng nunna chan zongjong ta hi poisoi lo civil mi te ania hei ba ka hian liam tuar somnga le pakua hanting to boka heng mi te hi civil mi poisoi lo te vek bok ania civil mi te suat na le targeta sipai ten an nei na rap thak tak mai hi European history a firfiak pol ten civil mi te an beina rap thak berta jinga mi ani ati President Volodymyr Zelensky hian Kharkiv khopui chunga po Russian sipai ta chuan civil mi te targetin missile mangin nasatakin han baya hei wang hian nunna chan tam takan oma tuna hian nunna chan zat le liam tor zat po hriat hlei thei alani lowa Kremenchuk khopui chunga shopping center ba ka hian Kremenchuk khopui chung mun dang po bei ania Kharkiv khopuya nge Kremenchuk khopuya hian nunna chan tamjok ka liam tamjok ti po tun thleng chuan hriat thei alani ri lowa hetianga civil mi te targeta suat na rap thak tak mai hi firfiak pol te lo chuan an tingai lowa chuwang chuan Russia hi khovela firfiak pol organization lian berani ati voin khan western leaders te point thu chu an siama Kremenchuk khopui chunga Russian sipai te an chet dan le civil mi te suat na le rong taka an chet na te le Kharkiv khopui chunga civil mi te targeta missile tam tak an kalu wang hian civil mi te laka rong taka natna thlenna ani antia Kharkiv khopui chung le Kremenchuk khopui chunga Russian sipai ten civil mi te an beina hi soifia ngaina omlo thilrak thak tak ania chuwang chuan western leader te chuan kandem tak cheta Russia hian asipai te chetna sul nu hi uluk taka thirlet le turin kandu ni antibok French President Emmanuel Macron point Russia in Ukraine ramchunga
Kremenchuk khopuya supermarket abaina hi thilrap thlak tak mai ania indona dan bo chiatna war crime lian tak ani wangin hetiang thil Russian sipaiten anti dule Moscow in apom puidu hi France chuan apom pui ve thei ngai don lawa indona hi hunrei tak chung Ukraine ram chunga hian athengani poin Ukraine support pe a thopa tranpui zel tur hian Paris chu nget takin hading zui dona an mamo chikrang te thonlut turin kongjau jokin kan hon pha don ta ni ati President Emmanuel Macron hian athu soi tlangkomna chuan Moscow hian he indona hi achok chuaka Ukraine ram chunga indona rap thak takmai an thlen tira mase Russia hi ne tu aningai don lawani ati Al Jazeera chuan zan in thimlima report an pek dan chuan Kremenchuk khopuya shopping center Russian sipaiten han beina wanga nunna chanta ta hi Kangthel tu poltele Ukraine sipaita chuan zonna tunthleng hian an thokmek zela civil mi hliam turle nunna chanjat te hi mu chua belzelan ni wangin chiangkwang takin report pek hlei thei ani rilawa Russian sipaitan Kremenchuk shopping mall bom manga han beina hian atlem bera mi som pariatin nunna an chantowa mi somnga le paruk ayatamin hliamna tak an tur boka heng liam tur ta jinga hian no pangtam tak antel to boka tuna hian anom na chin hriat lo mi som thum le paruk civil mi anom mek boka chungmi ta zon na chu thomek zel ani tin Al Jazeera hian report an pe bok ani Germany Chancellor Olaf Scholz point Russian President Vladimir Putin hian ati lo top tur thil hatia Ukraine ram chunga indona hakal puidan hi indona dan bo chena mai baka humanitarian law nasatakin abo chetoa civil mi te beina turin ralthum hlom tak tak mai a mang boka ma se hengte wang hian ne na achang don ti na anilawa he indona hian President Vladimir Putin hian engtika ma ne na achang ti hi kanpom ngai don lawa chumi omjia chu President Vladimir Putin dodal hian kanding chunjam zel donani ati ti chuan kan soita kang khan G7 summit chuan Russia chet dan chu andem thu han puanga ama aya nasajokin Ukraine tranpui turin ruamanna an siama European leader te point Kremenchuk khopuya shopping center Russian sipaiten an beina hi andem thu an soiboka Kharkiv khopui chunga an chet dan bo chetna ni thu an puangjar boka NATO chief Jens Stoltenberg point adem thu apun jarbaka Ukraine mi puite tranpui nan le ven himna turatana NATO enroll dan turchu Madrid khopuya summit an nei huna soiho ani turthu halo pongjar to boka voina UN Security Council emergency meeting an kawa anthurel chungchang ro hi chu chanchin kan buat sailai hi chuan meeting an nei tran chomek chaw ania chu wangin engtiagin nge thutluk na an siam don ti hi hriat alani lo bok ani ole khati jong kha tuntruma chanchin thar kan buat sai thaite nile phot sela Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle theu don nia